Ki te ao hā kina i ngā rangi whakatātū ai te tono mana riki Māori o Aotearoa ma ngā rangatahi tāne i Rotorua. Timata i tēnei tono mana i te tau 2000 ana i tēnei tau i tūtaki rai ki te rai ngā tima rema te kau o te motu. I tēnei whakataitai hoki putātu ai te kura tamatāne o Hato Tipene ki te whira mo te wā tuatahi. Ana, kei a Timoti Tiakiwai, te roa ngātu. He tua papa mo e nei whetsu o te auriki o a pōpō. There's 50 teams, there's 28 17-year-old teams and 22 15-year-old teams. So it's all the best thing about it, they're all Māori and they're all rangatahi. So it's for Māori as Māori by Māori. I tū te tōna mana riki Māori i Rotorua i te wikene, i ki te ina tīma putanua i te motu e tuki ana rai ki te rai, ko te mana o a rātau kaina e kawai ana i a rātau. He wā anō mō rātau kia rono i tō rātau ahurea Māori. You know, there's a movement that people are connecting with their whānau and their hapu. So we're welcoming people from Australia, teams, 5 teams from Australia. We're also very grateful and thankful that we've got a couple of kura, tipenes here. Piti ki te taha ahurea, he wā mo nā kai whiri o te NRL ki te ina pūkena o nā kai tākaro Māori. Ko te nui o tamariki nei ko tā rātau hia ke aike ki te NRL, ki te NRLW rānei, ki te taha ki ngā wahine, anei te tehi huarahi ka tāia, ne? Kei konei me ki ngā kai whiri o te NRL, kei konei ngā Roosters, kei konei ngā Rabbitohs, i tutaki au ki ngā Broncos i ngā pōrā, kei konei ngā karapu katoa, e ata mātai ana i nei tamariki me o rātau pukenga. Ko te tahi o awa tīma, ko te kura o Tipene, he tuatahi tana tēnei mō rātau, e whāwana i te tahi huarahi hou mo tēnei kura rononu. We're representing our past but also our present tauira at the moment who they're on a different journey in comparison to what our old boys were, and they're trying to make a different future for themselves and create their own pathways. Ko nā kawatau anō hoki o rātau i ka hatākaro futupōro mo te kura he taumaha mo e nei tama. Enari, he taumata kua riri rātau te kake. There's a massive expectation of our old boys on our tauira, and our boys are doing their best to uphold that. I te mutunai ho i toa Tipene i te wāhana te kaumārima tau, he huarahi pai, he tīmatana hou mo te riki i te kura o Tipene. Timoti Tiakiwai, te karere.